Salemukela ke ehlelweni lethu lenkulumo yethu esilayo no Dr. Nkosana Moyo onguye ke ongena ngokuqala ngebandla lakhe elitsha uzositshela kokugcweleyo ukuthi sizokuthi usiphathelene njengezizalwane zeZimbabwe. Dr. Moyo siyakumukela ehlelweni lethu. Ngiyabonga. Akusitshela kokugcweleyo leli bandla lakho i-APA yini limele lihlosene libuyisane abantu beZimbabwe. I-APA igama lokuthi APA lithi lona Alliance for the People's Agenda. Egameni lona leli sifuna ukutshela abantu ukuthi thina sihlosene. Si-alliance sitsho ukuthi amaZimbabweans wonke ayakwanisa ukungena into yabo asiyonto yethu. Ngeyethu sonke ndawonye. People's Agenda sithi thina i-government nxa ikhona ezweni umsebenzi wayo yikwenza into ezifunwa ngabantu. Hence People's Agenda. Akufanelanga ukuthi i-government yabantu izincedise yona ithatha into ebantwini imele itshintshe ukwenzela ukuthi ikhangele ibuza abantu ukuthi bafunani ibe sisenza lokho okufunwa ngabantu. Hence ligama lethu likhwele kutsho Alliance for the People's Agenda. Bese sibeka ukuthi umuntu umsomabhizinisi kwamanje uvela kweza amabhizinisi lapho izinto zonke ezenziwa ngokomthetho kodwa ungena kupolitiki lapho kunodlame okufuna amadoda afoqa amajazi yini kwenziwa buyela kwezepolitiki okwenze ukuthi mphenduke kupolitics ukuthi inasinga inkulumo yakho othi into yepolitics ngedlame amajasa nasimwe mina I disagree. Angikholwa ukuthi kumele kube ngaleyo ndlela. Into yonke ekhulume ngokuthi emabhizinisini kwenziwa njani kupolitics kwenze ukuthi kwenze ngaleyo ndlela futhi indlela eyaziwayo ukuthi into zenzelwani umthetho uhamba njani yonke into enasinga esebenza emabhizinisini iyakwanisa ukusebenza kupolitics. Thina abantu beAPA sifuna ukungena ukuthi sitshengise abantu beZimbabwe ukuthi kuyenzeka lokho singakwenza thina nxa sifuna ukukwenza ukuthi into ezenziwa khathesi zitshintshe completely into esingayikwanisa ukuthi yenza nxa sisebenza ndawonye. Abanye abantu Dr. Moyo wayekhona kule politiki uthe mase kushisa lapha nekitchen wabe seyajumpa yini manje sizwa simthemba ukuthi mase ngamfaka lapha kungashisa kaze ukushiya futhi semoya. Ngaphuma ngoba nganginguminister ngingasiye president khathesi umsebenzi engidingayo ukuthi abantu beZimbabwe banginike wona ayisiwo kuba nguminister umsebenzi ukuthi ngibe ngupresident mina ngibe yimi okhokhela abantu engisebenza labo ukuthi into eyenziwa njani. So nxa akufanani lokuthi nxa ungena ku cabinet unguminister lokuthi ube nguwe ophambi kwayo icabinet onguwe ongumlongameli if you like kuchiyene. So i-comparison yakhona i-wrong. Mina ngifuna ukuthi ngingene njengopresident yime ngizakwenza ukuthi ngitshengise abantu beZimbabwe ukuthi into umsebenzi lo kumele wenziwe njani. Angisoze ngiwenze njengokwenziwa kwangumngane. Ngizakwenza ngendlela echiyeneyo lokwenza kwayo ukomngane. Ke sizwe nalendlela yini kahle kahle mawubheka eZimbabwe ubona ngathi lokhu nalokhu yiko kumoshakelele la lizwe ngifuna ukuthi ngangena qale ngakho kuyazi. Into yokuqala ukuthi uzabona ukuthi igovernment kaPresident Mugabe isiyenza ukuthi thina abantu beZimbabwe sikhangelane ngokuthi wena usuka ngaphi wena ungumndebele wena ungumanyika wena ungumzezulu and so on and so on. Kodwa ungakhangelisisa kuhle uzabona ukuthi thina masisodwa asiyenze ngaleyo ndlela. Ibehavior yethu kulabantu abayabuya abasuke eMashonaland babuye koBulawayo bazithatha odadewethu bebenza abafazi babo and vice versa. Ukuthi thina asilakho lokhu kwenza kwegovernment ukuthi sikhangelane sithi wena usuka ngaphi wena ngubani igama lakho ngubani ngikwazi ukuthi wazalwa ngaphi asilakho lokho. Ukuthi igovernment yethu yikho ekwenzayo khonokho. Into yokuqala ukuthi thina abantu beZimbabwe simanyane sibe ngabantu banye ezweni labo sisebenze sonke kuhle kungela yona leyo ukuthi ichecho yakiyo yipi iphatho ohamba kiyo yipi ukuthi uzuza umsebenzi kugovernment uyimember yezanu even nxa wazi wena umsebenzi umuntu wezanu engawazi umsebenzi nguye abazamnika umsebenzi simele sikukhiphe konke lokho. That's point number 1. Into yesibili ukuthi kulama institutions engiwathi mina ngama institutions of state okufana lama police lama soldier lama judge
labantu be-intelligence, Central Intelligence Organization, akula lizwe elingafanelanga ukuthi libe labo laba bantu. Wonke amazwe amele abe lakho lokho. Into esiphambanisile eZimbabwe ukuthi bonke laba bantu basetshenziswa engani ngabantu bezana. Kulokuthi babe ngabantu abagcina wonke umuntu weZimbabwe, abagcina ilizwe lethu, abagcina i-constitution yethu. Kumele kutshintshe ukwenzela ukuthi zonke lezi institutions la, army, judiciary, police, Central Intelligence Services, babe ngabantu abasisebenzela thina ama-citizens elizwe leZimbabwe, not abasebenzela izana. So that's number 2. Into yesithathu, the last one, ukuthi i-economy yethu koBulawayo, for instance, ngoba sikhuluma isiNdebele, uyazi ukuthi i-railway, i-center ye-railway yeZimbabwe yayikoBulawayo, not because of just preferring iBulawayo, no. Nxa ungakhangela ukuthi amazwe i-South Africa, i-Botswana, i-Zimbabwe, i-Zambia, i-connection yokuthi which city made sense yayiBulawayo. That's why the railways were essentially centered koBulawayo. Khathesi it's dead. I-Coal Storage Commission inasinga nxa ukhangela ama-soil types eZimbabwe, eMatabeleland inasinga ukuna kwezulu lemhlabathi esilawo ngokugcina inkomo. That's why coal storage yayise ingabe ikoBulawayo. Khathesi ayisekho koBulawayo, yamuva ngabona yafakwa but there is no logic. Inasinga iMashonaland is much more appropriate for crop farming, iMatabeleland for animal husbandry. And you'd have expected ukuthi nxa kungenza into zona lezo ezokukhetha ukuthi lo ngubani lapha kulobani, industry eyakoBulawayo would center around so nalezi izinto zokuthi animal husbandry, and therefore all the downstream coal storage should be there. I-geography yethu nxa sikhangela amanye amazwe aseduze kwethu, i-network yokuconnect ukuthi sihamba njani nxa sisiya kulawa mazwe, which includes the railway, again isente yakhona would have been koBulawayo. So these are logical things. So ukuthi nxa nasingi economy yethu kuhle, that's what should happen. Yeah. So these are just simple examples ukuthi sibone ukuthi kuphambaniseke ngapi. The last one into ye-economy ukuthi wena nxa ungumuntu okwazi ukulungisa izimota, whether ulindebele kumbe usuka eMtare uManika or whatever, mina ngimele ngikunike umsebenzi ngoba umsebenzi wakho waziyo. Akufanelanga ukuthi ngithi umna wami ongakwazi lutho ngento yokulungisa izimota ngiyenza mnika lo msebenzi. So these are the things we've messed up about our economy. Ukuthi we are not being professional. Umbuzo ukuthi nasingene kumabhizinisi sisebenza njani. Ku-politics you implied ukuthi kusebenza ngendlela echiyeneyo. Mina ngithi esikwenza kumabhizinisi kuyafanele ukuthi kwenzeke even ku-government, ku-politics.